Dobrodošli dragi moji na Fortuna Coach kanal koji je posvećen razvijanju i napređenju harmoničnih odnosa. Na ovom kanalu radim sa mojim specijalno dizajniranim setom karata kroz koje istražujem okruženje, ponašanje, sposobnosti, uverenja i vrednosti sebe i drugih osoba u različitim životnim oblastima. Rad sa Fortuna Coach kartama je moja intuitivna interpretacija i zabavnog je karaktera. Sa ovim kartama dajemo uvid u različite perspektive, kao što su prošlost, sadašnjost, budućnost i usmeravam vašu pažnju na pojedine delove vašeg života kako biste unapredili vaše odnose i kvalitet življenja. Zbog velikog broja osoba koje gledaju simboličko tumačenje, samim tim su prisutne i velike energije, pa sadržaj neće odgovarati baš svakoj osobi. Zato uzmite samo one poruke koje su vam korisne, koje se uklapaju u vašu trenutnu situaciju i koju ste prepoznali kao vašu. Sve ostalo zanemarite i ostavite za nekog drugog. Bez obzira na sadržaj koji predstavljam, uvek donosite sopstvene odluke i birajte najbolju moguću opciju za vas u datom trenutku. Ukoliko želite da otkrijete vaše potencijale, postignete samopouzdanje, usmerite se ka ciljevima i rješenjima, transformišete vaš život, to je moguće uz individualan rad sa profesionalnim coachem. Kontakt je u opisu videa. O načinu rada na coaching sesiji možete se detaljnije informisati na sajtu www.fortunacoach.com. Vremenske odrednice za grupe su u opisu videa. Grupu birate prema sopstvenom osjećaju ili ona koja vas je najviše privukla. Hvala vam na ukazanom poverenju. Dragi moji, dobrodošli na Fortuna Coach kanal i još jedno intuitivno simbolično tumačenje. I danas sam za vas pripremila temu, odnosno želim da otkrijem koja se to osoba ili energija krije u mojoj, vašoj duši, srcu i umu. Odnosno, koju to energiju krije naša duša, naše srce ili Nadam se da će vam biti zanimljivo. Opustite se, izaberite vašu grupu, povežite se i vidimo se u njoj. Želim samo da vas podsjetim da zaista imate u vidu da uzmete samo ono što je za vas i što prepoznate kao vaše poruke, zato što ovaj kanal služi da se motivišemo, da osvestimo neke poruke, da sagledamo situaciju, događaje, osobe možda na neki drugačiji način i vi ste upravo ti koji imate svu moć i sposobnost jer najbolje spoznajete svoj život i sve u njemu. Tako da vam ovo bude samo podrška i da pronađete neku možda poruku koja je za vas. Vidimo se u vašem čitanju. Dragi moji, dobrodošli u prvu grupu. Pa hajde da vidimo ko se krije u vašoj duši, srcu i umu. Ove karte ovdje ćemo otvoriti na kraju da vidimo koje su to poruke iz dubine duše ili srca ili uma. A ono što ćemo na početku svakako da vidim, evo ispala, ovdje će se pronaći možda u ovom čitanju vazdušni elementi, blizanac, vaga, vodolija. Da vidimo šta je to, kome će još da odgovara. Škorpija. Škorpije mogu ovdje da se pronađu. Vidjet ćemo kasnije u toku čitanja još neke energije koje to mogu da se izdvoje. Ovo je samo, ajde početno, za sve one koji ima znači dve sumnje. Ajde uzet ću obe su zemljane. Imate bikove, device i jarčeve i to potvrda također za devicu. Tako da imate dosta znakova, kažem, bit će još u toku otvaranja, pa vidjet ćemo, možda se pronađe još neka energija. Za sada dominira vazduh i zemlja. Ali ovdje ispadaju karte. Ja ću ovako da skupim. Neću odmah da ih uzimam. Pa hajde da vidimo prva karta. Nešto ispadaju razigrano. Ili vaša duša želi da priča
Vaše srce, želi svašta, želi da se otvori. Ovako, ja ću izvući sve 4 karte. Pa ćemo onda... Pogledajte ovo kako je... Čekajte da dohvatim. Ovo je baš odletela. Baš me zanima što ovoliko u prvoj grupi ima. Da se kaže s obzirom da toliko karti ispod. Pogledajte ovo. Neću više ni da mešam, nego ću ovako da uzmem ove 4. I hajde da vidimo šta to vaša duša, srce i ima da vam poruče. Ono što vam karta poručuje, prva ova, koji je duboko skriven u vašoj duši, koja energija u stvari se krije negde u dubini vaše duše, a to je ili osoba ili energija koja je vrlo emotivna, koja to krije. Čak vaša duša možda skriva ovu vašu tananu energiju, neka duboka osjećanja koja gajite u sebi prema možda nekoj osobi. Može ovo da bude i da vaša duša krije da ste vi ta osoba koja želi da se predstavi drugima kao neko ko je uticajan, ko je autoritet, a nosi duboka osjećanja u sebi. Odnosno, u sebi ste vi jedna mekana dušica koju vole drugi, koja kada bi se otvorila, ljudi bi vas onako prepoznali i bili biste osoba koja je tu za druge i želi da pomogne. A kao da vas ovo drži u nekom oklopu. Imam osjećaj da vi krijete svoje osjećanja. Pa sad ček, ovo može da bude za neke od vas, da vaša duša u stvari krije osjećanja možda prema nekoj osobi koja je na nekoj poziciji, koja je prilično zatvorena ili je to neka skrivena ljubav koja ne može da se pokaže. Kao da ova osoba ili ova energija obogaćuje vaše emocije i vašu dušu, da vas preplavljuje, da vas obasipa emocijama, da kad god pomislite na ovu neku osobu, situaciju, energiju, vama se duša ispuni predivnim osjećanjima i to držite nekako za sebe. Vaša duša to nekako skrije duboko u sebi. I ovdje mogu da se nađu i ribe, vodena energija, ono što vaše srce negde želi da kaže i da osvesti je da, i sad ovo je u stvari potvrda one zemljane energije, ovde device i ove zemljane energije, što znači da vaše srce se predstavlja kao da ste vi osoba koja je onako takođe uticajna, majčinski, porodično orijentisana, da ste vi osoba, da vaše srce želi da kaže da ste vi osoba koja je puna darova, puna talenata. Vaše srce govori o tome da sve što uzmete vi pretvorite
u neki plod, da sve ono što radite, radite sa ljubavlju, da u vama postoji puno ljubavi, da vi volite, da umete da pokažete da volite, da umete da iskažete tu vašu lepotu. Moguće da vaše srce govori o tome koliko ste lepi, koliko ste vredni, koliko zaslužujete sve u životu. Ali vaše srce i duša kao da su dve drugačije energije. U duši krijete tu neku tananost, a u srcu vam je ta neka stabilnost. I vi u stvari kada možda i razmišlja vaše srce o nekoj osobi, ono teži nekoj stabilnosti, želi neku stabilnost, želi porodicu, želi ostvarenu vezu, želi decu, želi, ili ako imate decu, želi taj harmonični život, želi da je okruženo prirodom, da uživa. Dok s druge strane vaša duša se usmerava na to nešto spiritualno, na nešto duhovno, na neku duhovnu povezanost. Čak je moguće, ali hajde da vidim za pa ćemo dalje da idemo. Što se tiče uma, kako to obično biva, ovdje također sad imamo potvrdu zemljane energije i nije ni čudo što je izašlo dosta zemlje. Ovdje vaš kažem kako je to obično u našim mislima, mi u mislima imamo stalno neke opcije, stalno se nešto vaga, stalno se nešto prebire po mislima, da li želim ovo, da li želim ono, šta bi bilo ako bi izabrala ovu situaciju ili šta bi bilo ako bi izabrala onu situaciju, kako bi bilo da ja uradim ovo ili ono, kako bi bilo ako bi postupila, na primjer, i poslušala moju dušu i usmjerila se na tu neku energiju koja me potpuno obuzima i koja mi preplavljuje misli sa tim nekim predivnim osjećanjima i da možda budete u nekoj vezi sa osobom koja vam onako duboko vas ispunjava i je to možda neka osoba iz prošlosti sa kojom ste još povezani na nekom duhovnom nivou i kad pomislite na tu osobu onako raznežite se potpuno. Ili također vaš onda se usmeri na ovu drugu energiju, možda na srčanu, pošto su ovdje baš izašle dve energije i fenomenalno mi je kako pokušava da izbalansira između te dve energije, vaše srce kao da govori, ej čekaj, stani, pa to nije baš tako realno, ovo je možda ostalo u prošlosti, čuči u mojoj duši i sve je to lepo, ali trenutno u ovoj situaciji ja moram da se usmerim možda ka mojoj porodici, možda ste vi osoba koja je u nekoj zajednici, ima neki odnos, možda imate i decu, partnera, partnerku i onda vaše a ne, trebam da moj život je takav, donela sam izbore, napravila sam najbolje što sam mogla ili mogao od svog života, usmerena sam sada na to je nešto čemu trebam da se posvetim i fokusiram, a vaš kaže pa možda bi bilo drugačije kada bi se malo usmerila i na ovu energiju ili uhvatite sebe da u jednom periodu ste onako povezani sa ovom duševnom energijom i uplavite u to snove i sanjarenje, a onda u sljedećem periodu se onako malo trgnete, osvestite i kažete a ne, ipak moram da budem stabilna, fokusirana, orijentisana. I kao da traži taj neki balans, ali nikako ne može da izvaga, nikako ne može da donese odluku, nego se stalno ovako vrti između tog nekog maštarenja
iz stvarnosti. Zanimljiva energija i ono što kao poruku što treba u stvari da naučite iz ove povezanosti, iz ove situacije, to je da naučite da budete aktivni, da jasno preuzmete aktivnost, da budete odsečni, da sada, ne znam zašto sam rekla odsečni s obzirom, ali mi ovde fali ta odsečnost. Znači ovde koliko god da vi imate strasti, da se pokrenete, vama u stvari poruka govori da tu strast koju nosite u sebi, a imate je, jer ovde svakako kao vatreni znak nam je izašao strelac i on vas u stvari usmerava na to da shvatite šta želite, da krenete za svojim željama i da donesete odluku. I koliko vaš um se ovde dvoumi, na vama je u stvari da napravite akciju i da krenete za vašim željama, šta god sad to bila vaša želja, da li je to želja vaše duše, želja vašeg srca, s obzirom da um ne može da donese odluku, morate nekako da se usmerite na želju vaše duše ili srca. I ono što ovde može da se izdvoji kao ta neka poruka, te neke poruke iz vašeg srca, to je da kaže moje prisustvo ili odsustvo ne menja ništa u našoj priči. Ova poruka iz srca kao da je usmerena na ovu duhovnu energiju gde je možda došlo u prošlosti do nekog prekida sa nekom vama značajnom osobom koju još uvek se krije u vašoj duši i ona u stvari govori o tome da prisustvo te osobe ili odsustvo ne menja ništa, da i ova osoba prema vama možda osjeća istu energiju i negde u dubini duše takođe krije emocije za vas, a možda ih ne ispoljava i ne izjašnjava. Čini se da više nisam deo tvog sveta, kao da si me polako isključila iz njega. Još jedna potvrda da niste zajedno i da zato leži u vašoj duši, zato što možda vi imate neku drugu stabilnu vezu, odnos, zajednicu, udaljili ste se jedno od drugoga, ali jedno od drugoga krijete u duši i zajedno, znači ste mislima usmereni, zato ovdje imamo stalno se vraćate na tu neku energiju koja vam leži u duši i to ne menja ništa, bez obzira što ste vi u ovoj zajednici, vi ste na duševnom nivou povezani i to je upravo ova karta da nije deo vašeg sveta ili vi niste deo njegovog sveta, kao da ste ga isključili, ali na energetskom nivou se ništa nije promenilo, kao da ste i dalje negde zajedno. I ovo kada te gledam više ne vidim ni tračak one ljubavi koja nas je nekada povezivala. Još jedna potvrda da niste zajedno, da je to na nivou duše i da ova osoba nekako vas prati ili gleda, to danas može da bude preko društvenih mreža ili gleda neku vašu fotografiju ili neke situacije i događaje i prosto podsjećaju vas jedan na drugoga i kao da se tu ne vidi ljubav, kao da je tu onako presečeno i stavljena neka granica, ali te ljubavi postoji. To je samo neki privid da se ta ljubav ne pokazuje, ali je ta ljubav duboko ukorenjena u srcu i vas i vaše osobe i ovo na nivou duše prosto onako vas obuzima, iako morate da živite u ovom realnom svetu.
To bi bilo sve za ovu grupu. Ja vam zaista želim puno sreće i lepe i uspješne dane koji dolaze. Ako vam se video dopao i ako vam je bio koristan, pozivam vas da zapratite ovaj kanal kako biste dobijali još ovakvih besplatnih sadržaja i hvala vam na ukazanom poverenju. Dragi moji, dobrodošli u drugu grupu. Pa hajde da otkrijemo koga krije vaša duša, srce ili Ono što prvo želim je da izvučem horoskopske znakove. Ove karte, poruke iz srca, duše ili osobe ili vaše ostavit ćemo za kraj. Ono što ćemo energetski da izvučemo, imamo bika. Ovdje će se pronaći bikovi, pronaći će se ovnovi. Zemljana energija, to je bilo i u prvoj grupi, možda će i na neki način ove dve grupe da budu i povezane, možda i neke poruke da se nađu. Možda će odgovarati, ovdje mi je sad ispalo karta, ja ću ovako ponovo, pa ako izađe još jedno ću da izvučem, pošto će biti posle još znakova. Ovako, ribe. Dobro, znači imamo bikove, imamo device, jarčeve, ovnove i ribe. Izvući ću odmah 4 karte. Znači za to koga krije vaša duša, srce i Prelepo. Wow! Ovako, ja ću ovako da stavim, ovo ću da okrenem, s obzirom da ne mogu sve da ih uzmem. I još jednu. Svašta ovdje ima, koliko ja vidim. Pa ovako, što se tiče ove karte na nivou duše, koji je to skriven duboko u vašoj duši, koji je ostavio tako dubinski, a ostavio je, ili ostavila je veliki trag na vas, a to je neka osoba sa kojom se osjećate jako povezano. Baš na nivou duše, povezanost na nivou duše. Osoba koju ne možete da izbacite iz vaše duše, osoba koja je negde ostavila duboki trag u vašoj duši. Vaša duša je prepoznala ovu osobu i kao da ste povezani nekom nevidljivom niti koja vas spaja bez obzira na okolnosti, na život, na stvari. I ovaj odnos vas je možda probudio i ovaj odnos je možda u vaš život doneo neke teškoće i upoznali ste se možda u nekom pogrešnom trenutku i došlo je do prekida, ali ste vi dalje na nivou duše povezani. I ovo me negde podsjeća, ova grupa, na prvu, ali je na drugačijem načinu. Ovdje je mnogo veća povezanost na nivou duše i ova povezanost je onako opsesivna, strastvena. Ova osoba je u vama budila strast, budila energiju, budila svaki deo ćelije i dan danas kada vaše srce pomisli na ovu osobu, ona u vama izaziva onako žmarce i neko uzbuđenje, čak možda i neku ljutnju ili nešto zato što nije moglo da bude drugačije, zato što niste mogli da iskontrolišete
okolnosti. Vi ste povezani jedan sa drugim i osjećate to na nivou duše, a vaše srce jako, jako želi ovu osobu. I ne znam u ovoj situaciji kakva je vaša trenutna situacija, da li ste u nekom drugom odnosu ili niste, ali šta god da je u vašem životu, sada vi dalje se konstantno vraćate na ovu energiju koja vas podsjeća na ovo predivno što ste doživjeli u prošlosti i stalno vas nekako te ne misli, nego to srce, srce vas u stvari vraća ka toj osobi. Vi u duši krijete ova osjećanja, držite tu energiju, ne želite da je pustite i srce je iznova i iznova vraća. I misli su stalno usmerene i čime god da se bavite, šta god da radite, vama kao da ova osoba ne izlazi iz glave, kao da vas opseda, kao u jednom trenutku čak možda neki od vas pomisle, pa Bože, da li sam toliko luda ili lud da toliko mislim na tu osobu, a ne može ništa da se trenutno uradi ili promeni, nego samo tako prizivate ta osjećanja, predivna osjećanja koja vas drže, kao da vas drže u životu, kao da vas ova energija održava u životu. A vaš onako, vaš je kao da je preopterećen. Vaš kao da traži snagu. Vaš kao da mu je potrebno da se sabere, da nađe tu snagu u sebi, da donese neku odluku. Vaš kao da želi da se stabilizuje. Vaš kao da želi da se odupre ovoj energiji. Ovo je vrlo jaka energija koja zna da opterećuje i želi da na neki način sputa ovu energiju i da kaže dosta, hajde sada ću da budem malo drugačije usmeren, da budem onako stabilan, da nađem tu snagu, da se izborim sa ovim, ali nije dovoljno jak da se izbori sa ovom energijom. Ovdje je potrebno mnogo više upornosti, snage, da ojačate sebe, da razvijete sebe kako biste ovu energiju savladali, jer ova energija uparena daje nešto obsesivno, nešto što ovdje u ovom slučaju obuzima i vašu dušu i vaše srce i to onako kao da je uvezano čvrsto. Nema dovoljno snage da se izbori sa ovim energijom i zato kao poruku, kao nešto što vi u stvari treba da naučite iz ove konekcije, iz ove povezanosti, iz ove situacije je to da ne budete savladani, da ne budete odsečeni, da ne budete osoba koja je pasivna i ne može ništa da uradi. Ovo je konekcija koja vas je prilično uzdrmala i ja bih rekla da ovdje trenutno između vas nema komunikacije osim na tom duhovnom nivou, da ste povezani, eventualno da se po neki put za neke od vas možda uđete u neku komunikaciju koja je kratkotrajna i koja brzo prestane i onako bude zavodljiva pa nestane.
mnogo vas povređuje, ali to je za neke od vas, znači ovo je u stvari za većinu će rezonovati da je povezanost na nivou duše koja vas još uvek opseda, sa kojom vaš um ne može da se izbori na adekvatan način, koja vas je mnogo povredila, ali ste i mnogo naučili iz ove konekcije. I ovo je energija možda koja najavljuje kraj ove situacije, da vaše srce da malo umiri, da možda dovede do toga da shvatite da je za vas bolje da ojačate um, da se usmerite na sebe i na svoj negde lični rast i razvoj i da negde zatvorite ovu energiju koja vas opterećuje i da krenete dalje, da se iscelite, da to je u stvari potrebno u ovom trenutku, da zaista da se iscelite. I to je nešto što treba da naučite. Ja bih ovde zaista imam sad potrebu da potvrdim ovu kartu i želim da vidim šta je to kada bi se vi usmerili na to isceljenje i na vaš rast i razvoj i da ojačate vaš um i da iskoristite, da iz ovoga uzmete samo onu snagu koja vam je potrebna da krenete dalje, a da ostavite ovo što vas onako obsesivno opterećuje. Šta bi to bilo? 7 mačeva. Pa kao da vi sami sebe zavaravate. Kao da stvarate neku iluziju i da ovde ima puno toga što je negde skriveno, što je negde mora da se vodi računa, da definitivno bih ja ovde rekla, baš mi je onako nešto teško, definitivno bi ovde rekla da je to nešto što kao lekcija se prožima, da je potrebno vi da napravite taj korak napred i da se usmerite ka sebi koliko god da je ovo opterećujuće, a jeste baš. Dobro, hajde ovako da vidim koje su to poruke iz srca, možda srca duše vaše osobe ili šta je to što srce poručuje. A to je, sada mi je jasno, ja sam samo prolazna epizoda u tvom životu. Već sam rekla da za većinu vas će odgovarati to da niste više zajedno, da na nivou duše ste još ostali povezani, da intenzivno razmišljate, obsesivno se vraćate i mislite na sve ono što se desilo između vas, ali da vi više niste zajedno i da vas to prilično onako opterećuje i uzdrmava. Kao da si prestala da primećuješ moje prisustvo, kao da više ne postojim za tebe. Znači da ova osoba se odvojila i da nemate komunikacije ili je ta komunikacija minimalna za neke i da imate utisak da ta osoba uopšte vas ne primećuje i da kao da ne postojite vi za ovu osobu, a opet osjećate na nivou duše da ste povezani i da ste idealan par jedan za drugog. Ali možda postoji ovde neke okolnosti koje vas onako prilično sputavaju da budete zajedno. Možda postoji neke prepreke koje drastično utiču na vas ili su uticale na vas da dođe do prekida, do stagnacije, do toga
da se usmerite samo na sebe i da je u stvari ovdje potrebno da vi se usmerite, da porastete, da nekako zaista prihvatite lekcije i ono što ste naučili iz prošlosti, što je vaše srce naučilo iz prošlosti, a nikako to da savlada i da preuzme neku inicijativu. I ovdje kaže, svaka sekunda provedena sa tobom je dragocena, tvoje prisustvo unosi svetlost u moj život, zbog tebe verujem da prava ljubav zaista postoji i ovo je potvrda u stvari da ste vi povezani na nivou duše, da vi jeste prava ljubav i da ste se vi prepoznali negde kao prava ljubav, a da vas je nešto u stvari razdvojilo i da ne može ova veza da opstane trenutno, da joj nije vreme i da još tu to dosta treba da se radi i na sebi i na ovom odnosu da bi to uopšte bilo moguće, ako je uopšte moguće u budućnosti, zato što ne idemo na tu temu. Ne znam šta da vam kažem. Samo hrabro i to bi bilo sve za ovu grupu. Ja vam želim zaista puno sreće, hrabrosti, snage. Posebno ovoj grupi želim dosta snage, lepe i uspešne dane koji dolaze, da ojačate sebe i ako vam se video dopao da zapratite kanal kako biste dobijali još ovakvih besplatnih sadržaja i hvala vam na ukazanom poverenju.